Jagat pujar udah nangin bay. Armolah ya kangelan, miang-miang ya angel. Sekarang jagat di lockdown maning. Rabi pujar nyewot bay. Blenger ya. Panganan ning rumah untuk kabeh. Salahan panganan anak gedang-gedang, kin pisang kali mung sesuri. Duit nungkari selembar-selembar. Nyampe beli ya tengah seminggu. Takon pulang ning Tommy Boy ta ya. Tagen malah ngangkuti galon. Tung-tung olahraga bah daripada ngumah keringatan beli apa beli. Ikaw kuya ka maplanakan, jagat wis awan, jengak gua maka wis mana mene padulur polaan. Di ka moroyo rambung jogrok bening umah. Yang koran dong, harapan mangkat ku sarapan dikit. Uang mah sedia kena kopi ku isana gedang. Wong tuku kopi, tuku gula kok duit bakal dikana beli mola tuku kopi gula sing ngendi. Sia do mangkat. Terjaluk kopi-kopi bae, cangkem di mendio. Bahkan jaluk sajen. Ya mola duit mana mola? Pikir kopi bae. Ayo semangat. Enggak apa duit tik sing akeh daun jaluk salaman. Bah tinggal menteri tuk salaman bae. Perulanggan galon bisa pemanin ya. Putek kita ki. Ya maklum lah Tom, saya lagi rakenin orang, jaga udan-udanan banyak, kira maning ya, nado legalon. Ya wis, priwe sih Tom, jalan baik, apa nani lah. Pusing sirat truk. Tambah menu nambah titik penghasilan ini. Ya wis sih Tom, priwe sih. Gua mau kan, dure jaga lagi kaya kanan ki. Ya sekarang mana gak gini lagi, jalan lah apa-apa, mana pesen kopi tak apa, lah kan ngopi kan. Pudingin anak duitnya beli cah. Nah, orang duit konon. Iya. Terus pesen sedikit, mampun non, kalau ngopi gitu. Duh, bocah utang belku, pujarang ngelubah. Iya orang tadi batur ya, belu keder, ngelak kanane ngelubah. Ya sepuluh sipel jagat lagi mangkainan rangga pada baki dagang-dagang nih udan-udanan bae. Ya sorry si redek mah gapel. Nah, berenang nih kopi buat oli bocah. Enak ngopi jagat raken. Lu serapa mending, Dok? Luru polaan, Rok. Daripada ngumar yang rabi ngomong bae orang mola. Sira luru polaan apa, Nduk? Jagat sih udah nangin wayaken luru polaan apa? Ya, luru polaan mah apa bae, Rok. Sing bisa ngasilan duit jam berapa bener aja ngomong bae. Tapi niat terang harapan Tommy, harapan tahun polaan ya lumayan manggul-manggul galon. Ya lumayan bae orang solusi ya ngomong sira. Abis sira aja nyawat-nyawat bae. Jadi saya mau ngumerang dikit. Yo. Ini man, mancing man. Kindo asli ini marah bisa ngandalkan duit. Sing bener sih Rok bisa ganda kena duit. Iya, Nduk. Toli sira bisa ganda kena duitku. Bener beli endane. Bakal sira harap nipu reang mah. Salah sira bakal nipu reang. Harap nipu bocah SD. Bocah SD mah gampang kan Rok. Tinggal sira ke dibluki bae bocah. Pada gelem kok gam. Uang mah dicoba dikit tuh. Dicoba dikit. Walaupun hasilnya yang kayak apa dicoba dikit. Ada geret. Ngomong orang nipu tapi wen coba be dikit. Dia kan. Ya sekian percaya karo sira kira.
Toli priwe? Sekian mungkin sira ning kantong anu duit pira? Ya ana duit marok. Receh bae. Ya aku kabaran receh aku. Wis receh besok bisa. Iya sira. Toli priwe? Boleh tidak biar meja. Bukan dia Kang Sir. Ci. Rok. Kena ku atusan kabeh dadina. Iya, Kang Sir los. Sing 7.000 mendi? Tengah undang wis saja mail sirang. Urusan reyang. Ya wis mungkin merang apa permisi. Kin ya. Aka urusan ranu mae. Bakal sirap pengen luwe ake maning. Siapakan bae duit sing luwih gede yang wasil luwih gede maning. Mohon be ya, permisi ki. Ya wis, sun Rok. Assalamualaikum. Salam. Pinteran temen bocah kayak. Pitungnya udah di 200.000. Porodan maning mah kudu kakek gini samperan oleh 1 juta 2 juta. Nyaus kin mah semene mah lumayan lah. Kang, mau gua na tamu ta, banana wong kanda. Iya nok. Ana Rokman dolan. Dika ku duit menang bahaya kita menjaluk tuku jangan gua di pai-pai. Kun nok kari duit kun sing Rokman. Dika ne mau apa di pai duit ting Rokman 200.000 ku. Nipu. Nok Rokna dikit. Mau kang ketemu karo Rokman. Tak kejak manguma. Ngobrol ora nok karo Rokman. Tuh Rokman kinakoni duwe receh beli. Ya duwe ora 7.000. Tak kena ini duit 7.000. Toli disulap ku udah di 200.000 ku. Sing bener gak Kang? Iya, ku duit katun ora. Duit Rokman dua ilmu apa? Bisa nyulap duit 7.000 udah di 200.000 ku. Tapaningan di Rokman Yang buku udah di 200.000 tapi mau Rokman arep balik ku ngomongnya bokat sih ada duit maning toli pengen oli sing akeh kudu nak kena mak Rokmane sing akeh. Bokat toli gawa beras dari duit. Kayak purut pa ya nok, nggak beras. Yakin nanti duit tak kena dibelanja kena beli halal beli lah mau gue belanja ki. Ya lalu ditoli sulap jika oli nyolong ba. Iya ya ini mah dudoli nyolong be aku. Tadi orang apa lah mau gue belanja ki Kang. Ora apa-apa. Kira-kira oli duit ake. Karapa ya Kang? Ki Kang gue modal anak nama Rokman ki ambil oli ake maning oli aku. Duit mau orang gablek ora. Barang-barang beta nok. Ya wis Kang diumpulakan bae apa sing kena dari duit digawa Mang Rokman. Ya wis toli senok ke ora apa-apa barang-barangnya di anggo modeling Rokman kok. Ya ora apa-apa sih penting balik ke luwi ake. Wis. Engko tuku anyar bakal wis oli ake ku. Digawa wis oli ake kawin maning. Habis ira siji bae gamblenger nok. Wis aja diumpulakan lho buatan Rokman keburu laris ya ngantri wis suwe sekian. Jatak Kang. Untuk kopi ini. Lakat truk tutup mempunuh ke ga. Gak larang pengen kopi. Yanan banyak putih. Ya wis lah, bagi minum ke. Isok mangga. Wis bel aja ngelendeng bara. Ya batu suku dunia aja kena semen ya orang. Ya wis kadi syukuri bara apa enggak. Wih bro, lagi pada apa ini? Kamu. Ya, Bidang biasa ki. Biasa ngobrol. Tidak ngurung pada gagal duit tri maksudnya. Ya barang aja, iya itu ngelendeng bara itu deh. Aki jaga teman ki. Oh konon. Tidak di penghasilan jadi mengurangi kono. Sampah main solusi ya. Udah duit dari cian beli sih. Nak kira. Hai, susukan. Kamu tuh kopi gitu ya. Iya. Dia apa kan nak geyok. Lah kan orang masih recekap yang kono. Aja bu pada jok ya. Sing ilmu sing ngendi?
mampu kan. Sedang masih. Iya. Beneran lu. Topel. Bayi seket. Alah, duit mawon kah? Kin duit mangoner ya. Iya, betul. Mau sih mau. Bisaan sih aku. Jadi mungkin bakal pengen lu akan maning, udah nyiapkan duit sih lebih gede maning. Iya tar. Iya. Misalnya ya. Iya. Orang nyiapin lah duit ya, 400.000. Kan dari sepira. 3 kali lipat. Di. Wah ya sugi. Ya bukan biar nih kayak. Iya bener. Ya wis mungkin mah. Tadi permisi dikit jangan ngomong repot. Oh iya iya. Iya, Tapi tapi ya udah. Ya iya. Di mana ya bocah ku. Iya. Laos ngendi? Iya ku niku contoh be. Masa mengkenen kincak. Kenen di terang mangewu. Di mengkenen ada di apa? Saya ketewu. Apa-apaan nih? Ini. Terus ya, pel arep ngandang ayam gitu ya. Ya sih ya. Balik sore jaga cepu. Kayak orang balik ya. Ya sore. usah hati. Yang sentak beli sih bener sentak beli sih. Trop. Priwe? Iya, lu langgan man ngendi ya? Lah kenapa? Ya langgan banyu lah. Baru pula Andro. Reng rabi nguma. Di ngomong salah Reng ning nguma. Ini rumah daripada